Biyag ti tao. Marigatan akong nga agbayad iti renta ti balay dito'y Bagyaw, Faylay, bakit? Anya nga tano agawid talangan ni lugar may. Si Kaman, Agsapulak langan iti sabali a panggadak iti lugar may. Kabalak mo't trabaho iti construction. maawatan ka. Ti desisyon mo ti masurot. Kan may sa, awan mo't natalgad apanggadan ka dito'y Bagyo. Inton bigat mo't lang agawid tan iti lugar may. Makamuditan, tinapatag. Saan tanton nga agabang pa iti balay. Kat, adda nga rod pag naedan ta iti lugar yo. Makisaritak pailaan ka dagiti kakabsat day ditatang ko ang makipagnaig ta pailaan ka dakwada Lakay. Day ti pangadeng ka, Faylay. Saan nga umdas ti matgadak dito'y Bagyaw? Iso nga agawid talangay iti lugar may. Nasaya at matanagawid kayon dito'y lugar tayo, kanakan. Nabayag mo't apanawan ti panagtali na udyaw jay Bagyaw. O nantay, agpagpakaasi ako makipagnaid kami pailang kini Feli nga asawak dito'y balayaw. Sana parekot day ta, baro. Kabsat ko day ditatang mo. Iso nga awan ti pagparikotam. Agyaman aklaunay, antil yun ay. Kat, nangan kayo ka din. Saan pa, antay? Kinapudno na, mabisin kami ni ti asawak. Malamabit lang nga raw, ta inak agluto iti kanon niyaw. Inak man kit ditiliwan di kakaiso na manukaw. Agyaman aklaunay, antil yun ay. Dukas ta si Mangpet Dabong kenti asawa na dito lugar tayo kabagais. Wan kabagis. At dada ita ijay balay ko. Nangina ka nung amin no agabang da ijay Bagyo. Isu nga imbaitan a dito'y lugar tayo. Kastaya. Mapanak man nga ro di jay balay kabagais ta nakman kita ni Baong akaanakanta. Ay katuan kabagis. Mapankalata. Ingkamot iliwan ajay kaanakanta. Ay wanta na bayag a panawan ajak nakit-kita. Sa nga pulon sa tawanan. Ay na, maragsa ka na ka makakita man ang kang kabaong kaanakan. Kastak makang ka, Uncle Sianaw. Kasla, saan kayo alimakla kaya, Uncle? Ay, lima kayo mo na taon, Nagado tao bang kaon? Sana madlaw limakay kayo, Uncle. Kaing ingas yung launay na di tatangkaw. Kasaya. Ay, kabsat ko nga raw, di kaing ingas kao. Kahit awan ka di pa'y ti anak yaw ken ni Filay. Ay, awan pa yung Uncle. Anya? Siyak ti adda parikot na, Uncle. Isong aging gayt, ha? Awan pa ilang ti anak mi? Ay, kat makabukal kay tulata, barok. Agkararag kayo kanya po Diyos, tapno paraburan na kayo iti anak. Uncle, well gayam, no kasapulan nyo titulong ko, umasidag kayo laing kanyak. Agyaman na, Uncle Siano. Di kayak babay ni tiyasawa mga umasidag kanyak. Uray no nakurapay lati pa nagbiag ko, damot latamakan ko Uncle, ado, timulak ka natay nga di bangkag kao. No, kasapulan nyo ti sidayaw. Ingkailat na mga alay di bangkag. Lakay, doon alawas ta dito'y lugar yo. May ibos matan ti kwartata. Awan ka di pa'y nasa pulam at trabaho. Masadutak nga agsapol iti panggadak, Feli. Saan tamot nga agparikot iti makmakan dito Gaputa adumot itadang kalsyanaw. Kan makipangpangan tamot dito balay ni Antilio na Kababain, lakay. Mangnamnama talatan kadakwada. Anya kumangit ipagbainam kat kakabsat mo't da ditatang ko da Antilio na kanang kalsyanaw. Uray pay. Kan may sa, awan mo't pagsapulan ni Antiluning. Agtartarakan na ang iti baboy. Kan makiburburas na ang mat iti mais. Relax ka dilaang, bakit? Di ka kadi unag dandanag. Uray no awan ti panggadak. At damot pagdawatak iti makmakan. At dapay gayam bakan ti alutim ni ti likudan ti balay ang kalsyanaw.
Ay, wain, baraw. Jak na mulaan, daytay tinatanggap po ta. At damot tan di bangkag ko asok-sok kaya. Kaslamayat amulaan ti balay Uncle Sianaw. Ha? Anya ti kayat mo asawan baraw. Mabalin ayamit nga imulat ti balay. At ti kayat ko asawan ng Kyle, no mabalinak nga agpatakder iti kalapaw ko dita. Ha? Total, bakantimot day taaluti mangkal. No, palubusan nak nga agpatakder iti kalapaw ko dita, di agpatakdera. Ay, sana parekot day ta, baraw. Mayatak lata. Patakdera iti kalapaw mo no kayat mao. Ay na, agyaman nag-Uncle Sianaw. Wain, kahit kau. Agala ka pa iti kawayan di talikod Ay na, agyaman nag-Uncle. Palubusan nakpay gayang magpukan iti kawayan nga aramata iti kalapaw kau. Agaramid mat gaya man ni Bong iti kalapaw ijay likodan ti balay mau kabagis Sianaw. Wain ka pa guys. Nakisarita kanyak patakderan na iti kalapaw jay bakanti alutek. Imanugo taklatan at awambot sabsabalay. Kaanakan tama. Sa bagay matkit di kabagays. May mayata no dabukod da pagtaengan iti asawa na atap no marami damot ti kay kayat da nga uray kalapaw laeng. Ay katuan sana balay. Tanalaing mat karpintero ni Bong. Amuna tar aramiden na. Wain ka ba guys? Sa may sa nabayagan bakante na jay alutay. Nagsamagpaikid din ata, jak maruruutan, jak madaldalusan, ang mga no pagumukan pa ikati ulagan Mala, nasaya at mat nga raw, no agaramid da iti kalapaw da. Tapno lumasin da nga agasawa, tanay awanon ipakan ko kadakwada kabagays. Ha? Manipod si mangput da, siyak ti gumatgatang iti kananda. Anya? Jay matarak tigat-gatangan ni Bong, imbes kumasidaan no bagas. Ayun na yan. Jak mo kastagayam ka ba guys? Di mo amo tadi mo mat ida mabambantayan. Nalaing mat gayam nga aginom iti arak ni Bong. Ibusan na jay may sa ateng ngadan. Anya? Kasladanom nga inuman na jay arak kabagis. Dinsa pa yun agangus. Nagbiit mo nga naramid ti kalapaw mo, baong barak. Kasla kaano lang ang patakder mo. Wanang Kalsianaw, mabalin min apag naidan ka ni Felay. Ay kahit mabalinin ata dalpaskat nga rudan. Nagpintas a kalapaw, tinaramid mo. Nagdalos pa yan ti arubayan. Wanang Kal, nagtinulong kami nga agasawa tapno madalosan ti arubayan. Aya! Tilang parekot ang Kal, awan ti kuryente may. Ay, huwag ngagpaisaw. Ay, ano sa inyo pa ilang tiyagsilaw iti lampara Tinapatag at dan bukod yaw abalay. Huwag makidiyang Kal. Ay, huwag gayam. Pabuludan dakman pa ilang iti bagasyaw. Isublik mo't ladagaw sa paman ang makasapulak iti panggadak ang Kal. Ay, huwag na baraw. Ikan kayaw iti bagasyaw nga agasawa. Agyamanak, Uncle Sianaw. Kanayon mat nga awan di tabalay da ni Bong kabagays. Napan iti trabaho na kabagays. No kasta, at dan trabaho ni Bong. Adan, simrek karpinteraw iti may patpatakder balay jamyanan. Kasta ka day kabagays. Wain, dakla balay jay patpatakder daga po ta balay ti Hawaianaw. Nasayat mat nga raw, tadan panggadan jay kaanakan ta, kabagays. Napanan ni Baong Filay. Saan pa'y asimangpwet, Uncle Sianaw? Ay, malimang. Ang hindi pa nagawain. Ay, sigurado anabartek manan no sumangpwet, Uncle. Nalang magayam nga aginom iti arak di asawam. Wan nga rod, Uncle. Sabali pa'y mat nga rod ti ugali na numabartek. Ha? Anya ti kayat mo asaman? Napudot ti ulo na numabartek, Uncle. Kastan ti ugali na, uray idi adda kami pa'y ije bagyo.
Kastagayam. Italang nga namwak na itaa. Nadaan ngagpaiso iti trabaho. Ang bigastos na mo iti arak ni sweldo na. Uncle, Damot gayam sana nasaya at nga ugali ni Bong. Igatang na iti arak ti matgadan na. Nagalasan. Isaga na kung dagiti awita kaya bangkag kaw. Mangal dawak to umatan ni Jai. Psst. Psst. Ha? Asino yung mga sit-sit-sit kanyak? Adamo nagang kwa. Ay! Sige lagay! Umasidag ka man, Lidaw! Ha? Nagbastusin ni Bong. Isumagayam ti mga sit-sit-sit kanyak. Umasidag ka dito ko na! Tiyawanan ba na Bong? Paiman? Awan mo tayong respetom kanyak, Bong. Awan babayin mo ah. Siga alagay kun kunam latamat ng kanyak. Relax! Di ka ka din akong ungat, Uncle Siano. Kastagayam to galim, numabartek ka. Awan respetom. Kunak no nasingpat ka. Pasensya ka, Uncle Siano, ha? Lambing ko lang kang kadita. Anyalambing nga sasawab. Uncle, dumawat ako may ti pulutan. Naibos nga nandiyan pulutan ka. Sinalbag ka. Siyak payasan nga inomiti arak ti pagdawata mi ti pulutan. Maturog ka kay dahin. Tanay, nabartek ka. Kasta timbagakan ka ni Bong kabagays. Wen, kabagis Leonang. Nagalas magayam ti ugali na mabartek. Awan respeto na. Na tiawanan bain abong. Awan utang nanay baganakam. Imanugot ka ngagpatakder iti balay na iti solar mo. Ngam kasta ter aramidan na kan ka. Mas dawak nga raw di tay sit-sit-sitan naken. Awagan na latan tinagan ka. Lakay siya na. Kuna nakiday. Kay ayan na ngay nga raw. Pinalawak nga gininaom nga may sa ijay sirok ti sa lamagay. Dandan ni Barsa kag iti panabas itay sinitsitan nak ngam. Linaplapdak lang ti bagay kabagays. Talaga ang masurona. di ka laagbain, Bong. Ipakpakitam latipod no nga ugalim kini Uncle Siano. Anya kumangay ti pagbayin ak feli. Dumawdawat ak lang matiti mapulutan no adda. Wanangam saan ko maakas jay ti panagsasaom. Awan respetom kini Uncle Siano. Sumagang ka man! Di ka nga rod ang pungtot Bagbagaan ka. Ngam di nakmadangdagan. Anay ko. Alala. Pinagsipat ka. Agsao ka pa'y takitam. Sa lang nga sipat ti maramanam kanya. Nawatam! Apaya limitam day ta makanawan na pingping mau filay. Di nang ranak ni Bong, Uncle Siano. Anya, maaramin ni Bongday takang ka. Wanang ka nabayagan adamtang ranak. Anya, No, di na maguston nga ibagak. Agkabilatan. ay, kastagayam tir aramidan na kang ka. Uncle, Sana nasaya at kasta. Jak kanunungan. No, naskan ngay darum mo, aramidan. jak maaramid day ta, Uncle. Amangan no ad-ad ang ranak. Anya, At dapay saan nyo nga amo nga ugali ti kaanakan nyo, Uncle Siano. Nagado alalaki ti agiinom ijay arubayan dabong kabagis. kastaya ka ba guys? Iso asinurot ka dito'y bangkag mo. Ta ipakamukan ka. Tiyawanan ba inabang? Inaramid na pag-iinuman jay solar ka? Ay, sana mabalain. Awan babain day jay akanakan ta.
kunamlan asino nga agitugot iti barkada na. Agyamanak, tembagam na ita kabagays. Nagtagawid ak tapapanawag ida nga agiinom iti sularkaw. Ay mabiit laeng kabagis. Kasaritam tulatan inton saan anabartek. Amangan no saan nakamutla denggen. Ay, siyak ti makamo kabagays. Talaga papanawag dagiti babarkada na ijay sularkaw. Di dalag babain. No, malpas kayo nga ginaw, pagawi demon, dagiti barkadam. Anyat parikot aya, Uncle Siano. Saan da kamat nga anwa na? Yak kayat nga daagi inom dito'y arubayan ti balay ko. Iso apang nga asim, tapapanawam taon dagiti babarkadam. Makita mat nga dapelen inuman mi nga arak, Uncle Siano. Kababain mat no papanawag latan dagiti babarkada. Saan ko manatangken ti ulom baong? Impalubos ko agpatakder ka iti balayo dito'y sularkaw. Angam, di na kayat asawain, nga ramidem matlatan ti kayat mau. Anya? Sapay ko bata saan mo asintiran timbagakeng ka, baong. Maturog kan, Bong. Nabarbartek ka. Nagawid ang dagiti barkadam. Maturog kan kunak, tani, rabio na yun. Jak kurso na dati panagsasa o itay ng kalsyana. Ha? Tiyawanan ba inalakay? Iboy-boy na kit din, di pa nang ipalubos na ngagpatakdirak iti balay ta dito isular na. Payman, Ay, nga taramidam, Bong. ikak iti pagnakman dayjay alakay. Makaturturong ako na. Adalaman ti rabi ay. Nabanuga ka nagapo iji bangkag ko itay. Rumor ka man, lakay siya, no? Nibongjag pukpukaw kat makaong ungat. Rumor ka kuna! Ay, sinalbag abaw. Kung kugtaran na matantiri daw ka. Dadailag tiri daw mo! Ay, naluktan ng tiri daw. Uncle Siano! Tumpak kayo ni Titawa! Nagbatin na kayo ni Bong! Ay, wan! Sinalbag abaw. Umaynak matantag batay. Ay, tumpuak ako ni Titawa. Agsubli ka, lakay siya, no? Huston, Bong! Di mo dang rin Uncle Siano! Agawid tan! Diyak magustuhan timbagbaga na itay. Ti amo na nga tagat kabain ko ti awanan bain alagay. Anya ka din ti mapaspasamakin ka, Bong. Kapsat ti amam ng Uncle Siano. Sular natin ang ipatakderan tay iti balay tan. Manya kumano kabisat na? Bong pangaasim! Di mo pagaramidan iti dakas ng Uncle Siano. Agpakpakaasiak, Bong! Ay, Diyos ko! Anya ka din da ito ang mapaspasamak. Demonyo mo't gayam da iti akaanakan ta kabagis. Ay, wala ka pa guys. Baglakit din ata nakatarayak idirabi ay. Timpuakak ititawa. Kano saan natayak kumaitan. Anya? Impukaw ni Felay at timpuakak ititawa. Jak paikit din na puutan nakadano nagpagaya may niti kasabaan naglimlimang. Anya? Ay, kasta una abutin ko idirabi kabagays. Kahit anya ti planum ita kabagis. Agawidak, ket nakasarita na dyan, demonyaw. Kasanaw noor-orayan nakagayam adangran. Ay na, agandad ka kumakabagis. Nausawan mo't siguron ka ba, guys? Papanawag lang ni Daiti Sularkaw, tapnod na kong gunana. Nasaya at maitasan ka na nabartek, baong. Panggap nakpayain na tagbatan ni Dirabe ay. Ket anya nga rod ti kayat mo mapasama kita, Uncle Siano.
Kaya't ti mababaynan ng runa iti sangwanan dagiti pabarkadak. Hindi nakisarita ka, kayat mo ti agbalay dito sular ka. Pinatgan ka. Sa anak balin anaimot kada kayo nga gasawa. Ha? Nagtalaga kang kagapota ka anakan ka. Hanggang kas tumi lagayam ti subad mau. Kapulain ka na bainan ka ako nam. Isa pumanaw kayo lain dito yung sular ka. Anya? Nangig mo ti kinunak. Alain niyo amin ain. Dagiti gargarit yaw. Kat pumanaw kayo dito yung sular ka. Saan amabalin ang Kalsyano? Saan kami apumanaw? Anya? Imanugot ka nagpatakdirak dito sular mo? Sa ita? Ibabawim? Sana kas ka rin ti pumanaw. Anya? At dadakas ang mapasamak dito'y no ipilit mo timang papanaw kada kami iti asawak. At dakarbungak amang papanaw kada kayaw. Gaputa sular ko da ito, ibaw. Anya? No, nasayaat ka kumakanyak. Saan na mapasamak ti kastaoy? Agasam, kabalan naggaya matagbatan. Awan babayin mau. Basta, saan kami apumanaw dito'y sular mo? Nga uray anyat mapaspasamak ang Kalsyano. Anya? Nagkarit ka matayin baong? Ala, pumanaw ka ng Kalsyano. No di ka pala pumanaw, ulitak tinaramid ko kang kaidirabi. Saan ka bigbigan akabsat day di tatang? Oh, anya pala tinaramidin, Feli. Di mo matan garawan ti kan kanam. Awan ganas ko amangan, bong. Anya? Mabainak itar aramidam. Awan utang mo anaimbag anakam kadagiti timulong kadata. Dayta ka manan. Saan ka di aday ti pagsaritaan ta, Feli? Maan ka gid din? Oh, lugan mo ti barangay kan pulis ti dimtang. Kakuyog dagiti pulis ng Kalsyano? Ni. Anya ti kahit asawan da ito eh. Pangasim ang Kalsyano. Di na kumamot pa'y balod. Masyan ka kumakanyak. Ita, amo maon ti agpakaasay kanyak. Ti asawam ti nakaimatang iti daramid mo kanyak idirabi ay. Ti asawam matlaang ti agwitness kayat nakapatayan. Isungay ta. Indarong kan. Agpagpakaasyak ang Kalsyano. Kaanak-anak. Di na kumamot pa'y balod, Uncle. Agnakam kamot siguro itanbang. Leksyon kang kada ito nginaramid ka. Tapno makamiris ka adakkel abasol. Tinaramid mo. Tinandanim pa ng patay kanya. Pakawanan na kang Kalsyano. Sinadanak ngagbaliw. Basta isanod mong tidarom mo kontra kanyak. Ay, saan? Saan ang nagbaliw ti pangidyang ka? Naskan na madusa ka? Gapaw iti naramid mo kanyak! Biyag ti tao. Ay na, nagpintas kamutan, Nelson. Kas kalamutan babae. Ay, mi manang. Anya kamutan manang Marsing. Ibalikas mo pala tinagan ko ang Nelson. Leslie tinagan ko. Anya? Saanan ang Nelson ita tinagan ko? Babae ang itan. Ha? Ay na, nabayag ka nagtrabaho ijay abroad. Adulakit din ti urnong mo ita. Aywan gaya, manang Marsing. Saan ka di nga ada anak mo abalasa? Ni Maria ka di ti dakdaka matam, Leslie. Wen manang. Ayan ni Maria nga anak mo. Napan nakilabada iti kabsat ko ijay daya. Ha? Makilablabada lang ni Maria nga anak mo? Wan, amumot amarigrigat kami laang. Kan saan analpas ni Maria ti high school. No kasta nga Rod, makatulong nga kada kayo, manang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Leslie? Makatulong nga ka ni Maria.
Isar ko iti trabaho. Nga oray saan ang nakaturpos iti high school? Flang! Sana parikod dayta. Adan tupay natulungak nga elementarya la tinalpas na? Kasta ka di, Leslie. Wen, manang Marsing. May pasidong lang iti training ni Maria. Mabalinan. Saan na masapul ti experience na iti trabaho. Aya, Dakal ti sweldo nga guroray ken kuana. Nulakit di tinagagat. Ken nalaing ang makibagay. nagsaya atin no kasta, Leslie. No interesado kayo, mabalin kayo at tulungan, manang Marsing. Sayang daytoy nga opportunity para itinapintas to amasakbayan yo. Asino di bagbagayo asa nga ili tayo, nanang? Ningay Nelson abakla, Maria anak ko. Nagbakasyon, ket na ibaga na kanyak amatulungan na kaasumrag iti trabaho. Kasta ka di. Anya nga klase ti trabaho na ita? Jakpay ammo, anak ko. Agsarita kayon to no umay dito'y balay. At dala ka no biit papanan na. O sige, nanang. Napintas ka no at trabaho. Kendakkel ti sweldo, anak ko. Ni, Ada nagsardeng at tricycle iti batog. Nalabit ani Nelson daytan anak ko. isungag pa iso ti bimaba iti tricycle, nanang. Sige, orayan ta dito'y balay. Agsarita kayo anaimbang. Kaya't mo ka di nga ituloy ti panagadal mo, Maria. Kaya't ko lang unay ama ng Leslie. Kaya't mo ka di ti makatulong ka ni nanang mo. Kaya't ko lang unay. Ken kaya't mo ti bumakna. No kasta nga ruan, para ken kada ti a trabaho. Angem, nas ken nga agsanay ka, Dahito ti pagsayaatan na, Maria. Kabayatan, ti panagsanay mo, adan maawat mo asweldo. Kasta ka di. Kaya't iti saan nga agbayag, ikuyog kanto iji abroad a pagtrab-trabaho. Tadakkel ti sweldo ijay. Kaya't ko day tama ng Leslie. Interesado ak. Okay, isagana mo dagiti badom. Inton bigat matlaeng. Mabalin mo ti ag-training. Anya nga min a klase ti trabaho day tama ng Leslie. Agsala. No nalaing ka pa nga agkanta, okay lata. Agsala ka nagkanta ko, nam? Ops, amok ti pampanunuta Maria. Oy, nadalos dito a trabaho. Agsala, ken agkanta lang ti aramidem. Awanin sa balipay. Sigurado kan iti dayta, Maria anak ko. Nanang. Kaya't kayo ang matulungan. Anak ko. Naumaakmutin iti kinarigat ti panagbiag tayo. No saan tayo nga umutang? Saan tayo mutin amangan? Maria. Nagadun ti utang tayo, nanang. Saan mat nga umdas ti sapsapulok ang makilablabada laeng. Ngam agbalin ka adan sir anak ko. Amangan no day tati pakaibabainam dito lugar tayo. Nanang, anyat pilyan yo. Tipan na kaibabain ko, wano ti panagbisin tayo. Ure anya ditan ti ibagada. Tinapatag, saan tayo nga agbisin, nanang? Anak ko. Sa maysa, kayat ko nga ituloy ti panaghadal ko. Kayat ko ti makaturpos. Nagadumot a babae dito'y manang Leslie. Asino dagita? Kakaduam nga agsanay nga agsala dagita Maria. Nasken nga agsanay kayo pa'y anaimbang. Sakbay ang maipan kayo iji abroad. Manang, Inton rabi iti damo a training eh. Lalaingem, tapno magustuhan da ka dagiti customer. customer ko, nam? Yes, customer. No nalaing ka nga agsala, ado ti makwartam, ado ti kwarta ang maurur mo. Apay ngay nga ada customer iti panagsanay mi. Gapon, ta ijay club, ti pagsanayan nyo. Saan mo nadakdakamat aklab ti pagsanayak, manang? Ay, kunak mano kaya't mo ang makatulong iti inam.
Saan ka di nga arapaap mo pa nga ituloy ti panagadal mo? Ala, dumngag ka na imbag kanyak, Maria. Nadalos na ito yung trabaho. Adaken kan, no kayat mo ti agaramid iti sana nasayaan. Anya pala ti aramidem, suruto mo nagiti kakaduam, ket agsala kayo ni stage. Jak samat ka ba lang ti ipapaaramid mo, Manang Leslie? Ay, basta surutom dagiti kakaduam. Tuladem, no niya teraramiden ta. Anya? Kwarta ti panunute, Maria. Kalpasan dahil yung aramidem. O, ada na dagos ti kwarta. Ure agsala pa ilang ti aramidem. Tuladem latan, dagiti kakaduam. Kalpasan dahil nga aramidem. Yawat minton kan ka, titangdan mo nagsala. Anya? Ala, agtignay kan. Inkan iti stage, kat agsala kan. Asino di pabaya ka sarsarita mitay, Leslie? Ay, kabarbaro dancer mi dito club, Joey. Apay ka di. Kursunada ka. Napinta sa babae. Kaya't ko amama mo. Depende yan sa pressure. Sana parikot dahi ta kanya. Amamunak, Leslie. Saan ka di? Sa bagay, Joey, amo kabaknang ka. Kabalam ti agbayad iti kabarbaro a babae. Mabilang, ha? Ito iti kwarta. Ay, wow! Nagado a kwarta! Ibagam naman o ti bayad dahi dya babae. Kaya't ko amama mo. Apay a pinaayaban nak, Manang Leslie? Adag korsonada ken ka a customer. Dakilagata, daguroray kan ka. Anya? Makitkitam ka di lalaki ng agmay-maysa, iti lamisaan. Dayjay dayjay. Ha? Ala, ingkasit ganan. Ket lalay ngam ti makisarita ken kuana. Baklang dayta. Sigurado adak kilagatan titid na ken ka. Jak kayat, Manang. Ay na, si kalang arodon ti tultulungan. Si kapati nakararte. Kung akmano kaya't maagumin awat ti panagbiagyo. Ay naawanan ti adupay asao. Kasaritam lang dadya lalaki. Awanan ti sa balipay. Kwarta, di agururay kan ka, Maria. Apay akas lang mababayin ka. Sana mo't ngagsidsida iti tao, ha? Sir, Di nakawagan iti sir. Joey, kung namlatan kanya, ha? Joey? Sa bagay, gagangay lang ti mabutbutang, wala mabain. Gaputa, agdadamo ka makisang iti customer. Joey? Drinks? Sa anak nga umininom iti arak, Joey? Ladies drink ti order para kan ka. Aginom ta. Siyak ti makam mo. Ha? Relax. Di ka unagdanag, ha? Nasingputa ka lalaki. Agtalag ka kanya, Gwen. Sige, Joey. Kasta ti kayat ko, Maria. Agsarsarita talang. Awanan ti sa bali pa yung aramidin ta. Isungag kalma ka lang, Gwen. Makitam, dakil agad at tinyawat kan ka ni Joey. Nagsarsarita kayo laeng, ang inikan na kan iti kwartam. Manang Leslie? Dahil tayo bagbagak. May salaang Arabi man nagsala iti club at ang kwartam. Ay, da kayo ti panagsinaay mo. Or no sam ti bagim, no kayat mo ti kumita iti dakal apirak. Manang Leslie? Ala, ikanak iti porsyento. Anya porsyentom? Siyempre, tangdan ko anang i-recommenda kan ka ni Joey. No sana ga po kanyak, di mo na mo ni Joey anang itad kan ka iti kwarta. Anya? Ay, mo 20% ak. Nascan nga damat ko kwa. Kumusta ti anak ko, Leslie? Nalpas ka din ti training na. Mapan ka din iti abroad. Awan ti rumbo nga pagdanagam kani Maria manang Marsing. Madama pa ilang ti training da mapan iti abroad. Kasta ka di? Yes. Adda itinasayata ka sa sad ni Maria ang anak mo. Apay, saan ka di amabalin nga agawid mat dito'y balay ni Maria? Mailiwak mat ni ti anak ko. Ay, kuha, saan ang mabalin arumwarda? Ag-training da nga rod. Nasken nga agsanay daan na imbag.
Huh. Kalpasan ti training da, ikuyog ko idan iti abroad. No kasta. Saan laang ani Maria ti maipasidong iti training? No di kat aduda. Correct, Manang Marsing. Aduda nga ikuyog ko iti abroad. Kayat ko ti agawid, Manang. Ay, sana mabalin. Apay sana mabalin. Mailiwakon ka ni Nanang. Karaman da ito iti training yo, Maria. Nasken ama erwam kayo amaya dayo iti pamilyayo. Anya? Di mo gamdan ti agawid. No'y naramid mo dayta, bagsak ka iti training. May salang ti kayat asawan dayta. Saan ka ama kapan iti abroad? Manang Leslie. Ala, aginanakan. Agsala kay tumanin dito club inton rabii. Dayjayan jagur oray kan ka customer. Lalaingam ti makisareta kan kuana Maria. Manang Leslie. Ay na, dayta ka manan ako na. Baknang dayta lalaki. Sorsorwem, taginan iti ara. Anya? Nuan ado ti mainom mo nga ara. O di, dakdakal ti porsyenton dito club. Sa bali lang jay tip nga itinkan ka ti customer. Anya pala ti raramiden. Asit gamon na di lalaki. Kwarta manen, ti agur-uray kan ka. Manang Leslie. Oy, bakit? Anya tinapasama kan ka. Apay nga imasidig ka dito ay. Kasta pa'y tilangam, ha? Kayat kong dagawid. Ha? Kayat ang tag-training. Anya? Jay lalaki anang itable kanyak. Sa bali ti kayat na mapasamak. Dadael ka din ti ulom? Triplet itinakan ka dahi lalaki. Basta pagustuam iti kayat na. Saan? Diyak ka ba lang ti paparamid na kanyak. Anya? Anusak tag-training iti dayto a club basta sa anak ngagbalin na babayada na babae. Ay, Agsala laang taramidak ditoy, tapno makabrodak manang. Sa bali na saritaan nagbalinak pa'y ababayada na babae. apay anakarin ka pa'y lang, Maria. Saan ka amakaina na iti dahi tangar aramidem? Pampanunutok ni nanang ko. Ay na, di mo pagdanagan ti ina, Maria. Nagsarita kami, idi na minsan nga aldaw. No kasta, nagawid ka iti lugar tayo. When? Mabalin ka di tagpakada. Kaya't ko nga ikan ni nanang iti kwartana. Ay, Wes! Saan ka mabalin arumwar? Saan pa'y analpa si training mo dito club? Ited mo langan kanyak ti kwarta, ta siya kung ti mangyawat ka ni nanang mo. Sigurado ka? When? Siya kung ti mangyawat ka ni nanang mo. Tutal, agawi da kinton madamdama iti lugar tayo. Nagadumot tan dahi ti akwarta, Leslie? When manang Marsing, sapul ni Maria dayta. Madama pa'y laang ti training na. Ngam agsweldon iti dakkel. Dayta, di bagbagak idi, Nana Marsing. Leslie, anya ngamin at talaga ti trabaho ti anak ko. Agsala lang. Awanin ti sabali pa nga ramidin na. Naglaka pagsapulan, kendakkel ti sweldo na. Leslie, Iti saan nga agbayag, kakuyog kunto na mapan iti abroad. Nasken ngamin ang makasursuro da pa na imbag dito Pilipinas. Sakbay nga agtrabaho da iti abroad. Dakdakkel ati masapulan da iti abroad. $2 ti sapulan na. Iso abumaknang kayon iti mabiit. Kumusta ni nanang? Nasaya at mo't Maria, awan ti rumbang nga pagdanagam ka ni nanang mo. Aywan kaya, talo lang nga aldaw ti orayan, malpasan jay visa yung agtrabaho iti abroad. Ha? Inasikaso mi amin na papeles yo. Libre amin ti transportasyon nyo amayakar iti sabali a lugar. Ha? Mayakar kami iti sa bali ang lugar ko nam? When? Sakbay ti flight nyo, mapan kayo pa iti sabali a branch ti club. Nasken a mairwam kayo iti biyahe. Anya? Saan lamay may sa apagilyan ti paparan nyo? Ado apagilyan? Itampay laeng, ibagbagakon kan ka Maria. Irwam mon ti maya dayo ka ni nanang mo, ha? Sigurado nga agbayag ka iti abroad. Kumusta kan, Maria?
Sa anak nga okay. Kaya't kung taagawid iti balay mi ngam laplapdanak ni Manang Leslie. Di kagdanag, Maria. Makaawid kanto ni Jibalayo. Anyat kaya't masawan, Joey. Nabayagan nga under surveillance dahito aklab. Agrara ira itanti human trafficking. Itamat la arabi. Nas ka na makapanaw kan. Dumtangan na kiti kakadwak apan nakabagiti linteg. May saka a pulis. Kun Maria, may saak nga undercover agent. Nabayagan na palpaliwag dahito aklab. Kamang ti sindikato ti akin kukuha iti dahito aklab. Apakay bilangan ti recruiter daan ni Leslie. Anya? Madam Damalang, dumtengen dagiti operatiba. Pumanaw ka niti dayto a lugar. Tapno saan ka mairaman na matilayo, Maria. Terasam, ikagumam ti makaadayo iti dayto a lugar. Ay napanan nga taday a Maria. Awan meten. Nagpakadala nga dagatangan ng titarwar ngam nagbayag. Ay nagloko na a babae. Ray toy! Awan ti agtigday ti dakas! Ada pulis! Ala! Apay! Leslie! Arestado ka! Ay! Di na ko sasana, Joey! Pang-aasim! Awan ti amuak! Inosente ak! Ije presento ti pagpalawagan nyo iti boss mo, Leslie. Nabayagan nga under surveillance dahito a club. Ay! Joey! A pulis kagayam! Wan, Leslie? Ala, sumurot kayo kada kami, ije presento! Ay, Joey, maasi ka kanyak. Di nang iraman dito eh. Tanakasaganak ng agbalbaliw. Ay, diyan kaya ti may balod. Ikarik. Sarde nga, kung di kasi o trabaho. Ay, diyan kaya ti may balod. Diyos ko, kastagayam tinapasama ka na ko. Wala nang. Ay na, imbaglakit tin tadimtang dagiti pulis iti dayja a club. Panggap na kami gayam nga ilakoy jabal lasiw taaw. Diyos ko, Dakkel ti utang ko na imbaganakam ka ni Sir Joey. Isutin ang ibaga kanya ka pumanawa kun iti dayja a lugar. Tapno saan na ka may raman a matiliw. anak ko. Sigurado ang natiliw damot na ni Manang Leslie. Kamang gayam iti human trafficking syndicate. Iawanan bain abakla. Kabailan na gayam nga ilako ti mismo ak aruban ah. Nanang, Nasaya at mata natiliwdan. Malungsot da itan iti pagbalutan. uwan nga rod, Nanang. Maria anak ko. Naimbaglakit din anak ko. Tanakapanaw ka iti dayja a lugar. Uwan nga rod, Nanang. Isong agyaman tayo ka ni Apo Diyos. Biyag ti tao. Agyaman nak, tay manugot kang agkita tayo ti dayto a restaurant. Sylvia. Awan ang yaman na, Lauro. Nagkariak ngagkita ta ita. Naka-order ka ka din. Juan, urayan talahang ta iluto da kanupay. Kaslan naliday ka. Ada ka diti parekol? Kuang amin, Lauro mo. Naibusan ti intad mo ak kwarta idi na palabas alawas. Awanan gastusak. Day talaga, yam. Di ka madunagan. Ikan kay ti kwarta inton madamdama. Agyaman naklaunay, Lauro. No kasapulong ti kwarta. Di ka gad-gad nga umasidag kanya. Saan aparekot ti kwarta kanya? Awan samot ni nanang mo dito'y balayaw, Diyaw, siya Ada ka di napanan na. Itay pelas dos iti malamarimwar. Ngam aging gaita. Saan pa nagawid, Lola? Sa dino tinapanan na ya. Tsak amuha, Lola. Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Basta ti kunana, kat uray klatan. Apay, ada ka di masapol yukin kwa na, Lola? Ada ko may paramit ko kang kwa na. Tangdanak mo kide. Kasaritak to ni nanang, Lola. No bilang takayat na. Ibagam tag text kanya ka. Di na ngamin replyan dagiti text ko kang kwa na kat. Wano saan, umaylangan ni Jebalay tag sarita kami anya. Wan, Lola. Ibagak to ni nanang inton sumangpait.
Nanang, narabyan ka man. Wan, tanag-date kami ngamin itinobyo. No kasta? Adagaya man nobyom, nanang? Wan, bak nang dayjay. No kasta? Saan na masapol magtrabaho ta, nanang? Saanan kabailan na nga itid ti masapsapul ta. Ay ungayam, adati in-take out ko amakan para kan ka. Madlaw ang naggapo itinginginaan na restaurant day ta, nanang. Wan syempre, kas na ko nakitay, bak nang tinobyo. Saan tan aparikot ti kwarta, anak ko? Kasaritam to nga rod ni Lola, nanang. Imay ngamin itay. Kitsalsalod-sudan na, no kahit mo ti patangdanan ken kwa na. Tada ko makano ipaaramid na ken ka. Saanan iti anya pa'y laaga po ang makipurdiya da tao. Kat adamot din timang suporta ka data. Oh, kita am ti wallet ko. Ado man ti kargana. Ayun, nanang. Anya ti kayat mo a merienda, Mari Eden? Ni, ilibre na kaya Mari Silvia? Wan, siyak ti makamo. Ni, ada nga rod pagbayad mo. Ada ilibre ka ayan no awan kwarta. Kita am ti wallet ko. Ado ti kargana. Ni. Ala, nagadumang hagpay sumare. Kas na di ka ngamin mamati kanyak, Mare. Nangalaam nga iti kasta kadakkel a kwartam. Secret. Ala, ang mga no nagtaod mo't iti dakas day ta kwarta. Di ka madanagan. Saan ko at inakaw ti kwarta anakitam. Intad dala ang kanya. Sigurado ka Wan, ala, ibagam ket dinoan niya ti kayat mo ang merienda ta ilibre ka. Agawa tani, adda pa'y papanak no madamdama. Nay, naimbagman ta nakaumay ka, Silvia ka nakan. Napan kayo kanumit ijay balay idirabi ko na ni Diyos, ante. Ay wan, anda ko mga rodi paramid ko kan kano kayat mau. Tangdanan ka. Pasensya kan, ante. Ngamjak masango ti makipurdiya ita. Ay, kastaya. Ni Mari Eden, ante. Amangan no kayat na day dyan. Ay, ada nga ta di ta balay da. Wan, ante, adna. Pasensya kayon tamanipod ita. Awanin planok ang makipurdiya pa'y. Si kaman ti purdiya, Eden, balasang kaw. Adala ko maipadalos ko kahit. Ay ka, wana na. Mabalinta sa anak matabisi ita. Saan ka no mga minamasango ni Silvia nakakak ti makipurdiya? Ay na, kasano kat adon ti kwarta na day jak kumarek, nana? Ado ti kwarta na. Una na. Impakita na ti wallet na kanya. Na, pangalaan na kumay ti kwarta na ngay. Kat saan mga pau-pau itjay ex na? Diyak mo, anana. Di namat kayat nga ibaga kanyak. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ada siguro mangmangtad iti kwarta na. Iso ang masaduta na makipurdiya. Agasaman, Mare. Iti gayam sikat nga universidad ti pagadadalan ni Diyos nga anak mo. Aywan, Mare. Saan laang asikat, Mare? Nanginapay ti matrikula ijay. Ay na, naimbagman ta masuportaram ti panagadal na. Nga oray nangina ti babayadan ijay. Ay, kat siyempre, Mare. Adda ti kwarta kanya. Kat, anya nga iti kurso di anak mo. Engineering, Mare. Ay, adan to nga rod, engineer nga anak mo, ano kwa? Aywan na, Mare. Agurayak laang iti manu atawan. Adamat tanti engineer ko. Ay na, naimbag ka pa'y, Mare. Uri saan ka ngagtrabaho kat mapagadal mo latta di anak mo. Kasapulak ti kwarta, nanang. O sige, siya kun ti makaam mo, anak ko. Adapay ka di kwartam? Naibusan. Ngam siya kun ti mangipamuspusan iti dayt na. Di ka madalagan, anak ko. Basta say-saya atam ti panagadal mo, Wala nang. Di kay madanagan. Saan kumat abaybay ang ti panagadal ko? Awagak pa'y tinobyo.
Dumawatak iti kwarta ken kuana, tapno adda gastusan ta. Kasapulak ti kwarta iti kabitan na panawan, nanang. Agya mo na kiti oras mo, Sylvia. Awan anyaman na, Lauro. Ato iti kwarta, adaw-dawatem. Sobrang samot da ito Awatemon, para kin ka talaga da itang amin. Inton maminsan tumanan ha. Wen, i-text kanto no kasano. Wano saan? Si kanto tag-text ka niya. Wan, ala, agsaganak nga rudan. Tanas ken nga agawid nak sakbay nga agalas 5. Mare, nakitak ti lalaki akadwam idi na minsan nga aldaw Lalaki? Adaya mo? Ni Lauro dayjay saan ka di? May isa ka dagitibak ng akabaranggayan tayo. Shh! Tangiwat mo man mare. Agpudno ka man, Mare. Adda ka di relasyon nyo iti dayjay Lauro? No addaman relasyon mi, awanan bibiyang mo iti dayt na mare. Ay, isuumot lagayam nga do ti kwartam, ha? Ay, kabit na kan samot dayjay baknang. Panunutam no anya ti kayat mo a panunutan. Basta siya, pakaragsakak tar alamidan. Tinapatag, ado ti kwarta. Sa anak nga agrigrigat, akaskan ka. Ala, kaano pa anang rugi ti relasyon nyo? Nabayag mat basita na. Apay, adda problemam iti relasyon mi kin ni Lauro, mare. Ay, kwa. Kasta talaga ti piyag. Rumbang lang nga agbalin tayo a praktikal ita a panawan. Grabe mat dayjay ako mare. Manakibiyang. Sino, nanang? Dayjay amari Eden umapal kanya kanak ko. Umapal ka data. Ngamin, oray sa anak nga agtrabaho kat addala ta kwartata. Mapagadal ka pa Managapan mo't gayam ti gayim mo, nanang. Umapal talaga. Taaging gaita kat agrigrigat latta. Iso asika, lalaingam, tapno makagraduar ka. O, kita ti anak ni Eden. Di na mapaadal iti sikat apagadalan. Iso nga apalan na ta. Wan, nanang. Mano abulan langan kitag turpusak matan. Numapasamak dayta, di karkaron nga agprogreso ti biyag ta, anak ko. Ken nakarkaro nga apalan data dagiti kalugaran tayo. Numapasamak dayta, nanang. Eden, balasang ko. Pudno aya di nanggag ko asayang gusang. Ada ka no karelasyon ni Silvia abak nang diti lugar tayaw. Ha? Ibagaman ti pudno kanyak balasang ko. Kwa nana. Pudno ka day. Ay. Uwan, nana. Amom no asino day ta alalakay? Kwa. Ni kano Lauro. Ay, nilangan Mari Silvia ti kasarita yun, nana. Ay, jak kaya ti makibiyang itibiyag na. Tamangan no panunutan namanan nga apalak. Sana nasaya at ti kastangar aramidem kaanakaan. Apaya kastamot ti bagbagayo, anti. Ti pan nakirelasyon mo ken ni Lauro, Sana nasaya at amumot nga da asawa na. No si bibiyag lang dagiti dadakkel mo, ay, sigurado alapdan da kay ti kastangar aramidem. Ay naanti aya, praktikal ti biyag itan. Di bali akabit da tao, tinapatag, ket adda ti magastos a kwarta. Anya, ay una yan, proud ka pa iti kastangay bagbagam. Ay wana ante, proudak iti bagi, ngamin, inayat nak ti may sa abak nang. Ha? Nga mabalin ka di ante, no imay kayo tapno sermunan daklaan, mabalin yun ti pumanaw. Saan ko nga obligasyon ti agpalawag ka na kayo? Ay nakaanak ka, nagpanunot ka na imbag. Tano maamuan ta asawa ni Lauro dayta, ang mga ano niya taramidin na. Saan kumapay mat nga ita, ante? Di na kumapay maamuan, tani, agad-adal pay lang ang di anak ko. O madani matkit din ati graduation na. Ngam kasapulan mi pay ti kwarta. Aniya? Hello, Lauro?
Nakaawag ka may. Adal ka di ti masapul mo. Kasapulak ti kwarta. Manuti ka sa pula maya. Sika, numanuti ka ba alam nga itad? O sige. Kita ta nga ron iti sigon at ambayan tayo ton rabi. O sige, bye. Silvia Mare, agdinamagan dito'y lugar tayo ti maipapan kada kayo kanilauro. Awan bibiyang ko, di uray pa'y maamuan tintero asa nga lubungan. Kaasimot ni Josh nga anak mo. Amangan numabuli. Nalaing ataot ni anak ko, Mare. Saan abas na agpa-apekto day dyan? Ay na, Mare, agpanunot ka kumaan na imbag. Amom si ka Eden, talaga kontrabida ka. Amo ka, umapal kayo kanya, gaputa uray kastuya, ado ti kwarta. Saan akas iti daduma dita, legal da nga agpaiso nga asawa, ngam agrigrig at damat. Nakagradwar kamot laangan anak ko. At damot laangan anak ko nga engineer. No sana po kada kayo nanang. Saan ka makaturupos iti panagadal ko? Anya nga yan ti plano, manak ko. Agtrabaho ka bayatan ti panag-review. Agbordig samak. Kat no makapasaak, makaalak to ni ti lisensyak. Aywan, mayat day ta plano, manak ko. Mabalin yun asinaan ni Tata Lauro nanang. Kasta talaga ti plano, kanak ko. Saan tan akasapulan ti kwartana. Pangaasim ta sardengan na kamin, Lauro. Anya? Jakon kaya't nagbalin akabit. Saan ka nakasapulan? Itata nakaturuposan ti anak mo. Kasta mo ti ibagam. Ulitak, jak kaya't nagbalin akabit. Kaya't kun nga urnusan ti biyag ko. No kasta nga ron. Isublim ti kwarta ngayon inted ko king kaide. Iti anya aga po. Nabayadak moten dagiti inted mo a kwarta. Saanen amasapol abin-sabinsaak nga ibaga dagiti imbay bayad ko kan ka. Ha? Agawit kan. Pangaasim tadi kan umay dito'y balay. Amangan no anya pa'y ti maaramid ti anak ko kan ka. Numasangpetan na ka dito'y balay. Ada sorpresak para kada kayo nanang. Anya day ta anak ko. Nakapasa ako ni ti board exam. Ay na, congrats anak ko. Ay na, umapanlakit di dagiti kalugaran tayo. Nagparami da kiti tarpulin nanang. Isu ti display iti sangwanan ti balay. Una, tapno makita dagiti lumablamas. Ken maamuan da amay sakan nga engineer anak ko. Motor mo ka diti insangpot mo, anak ko. Wan nanang. Ay katmayat nga rod tadda service mo. Ay wan nanang. Amuyo ka di. Maditi pa nagkita da lola ko ni kan Auntie Eden. Idi nakita dang adda motor ko. Anya kumapay. Umapal damanin iso akas na. Dahiti balay ti sumaruno ayor nungak nanang. Yan tangay adamot ang trabaho. Agi patakdir tayo ti dakkala balay ta. Tapno ad-addang umapal lagi ti managapal at tao. Tay balay akas la mansyon ko, maanak ko. Mabalin mo at nanang. Napintas to ti disenyo na. Tasyak ti mang plano iti balay ta. Ay na, magagaran akon nga agnaid iti dakkel ken napintas ang balay, anak ko. Agrubat ka din, anak ko. O nanang, marabyanak tong agawid. Sa dino ti papanamayan. Bertitigayem ko nanang. Agpa-night swimming ka no. Ana, awan parikot no may papan iti day taabanag. Saan ka lapdan, tapno makarelax ka mat. Agyaman ak nanang. Di ka madanagan. Adda motor ko pag service ko. Saan na ka maturog ijay? Alaam-laangan ti duplicate ti susi ti balay. Taamangan no jak mapuutan ti isa sangpet mo. Wen nanang. Ay, asino mat day nga awag. Amo na apan naturog. Umaw-awag kin din.
Hello? Asino da ito eh? Hello, madam. Ha? Asino da ito eh? Madam, anak yung katitagnagan iti Diyos. Juan, apay ka di. Nadisgrasya ta anak yung ma'am. Anya? Saan? Sa lapod na dayta? Sa dinutayan na? Diyos, anak ko. Apay ngayon ba tinakmat na? Nakakaasimot ka, anak mo ka, anakan. Ay, kasano ka itan ngay. Diyak ka mo, auntie. Diyak kon mapagsusurot ti panunod ko. Diyak pulos ni namnam mama pasamag ti gasto eh. Ay, anyati ko na dagiti nag-imbestiga ngay. Nakainom ka no ni Josh. Auntie, nakainom talaga po iti Bert yan. Ay, una yun, tigas-gasat anak mo. Kaano lang nga naggraduar, ngam natay matan. No amok lakas tayo ti mapasamag. Diyak ko mapinalubusan ti anak ko. Nala, agbalin ka kumaan na tigkar ka anakan. Masapul asarang temdag iti apan nubok iti biyag mo. Anya ngayon ti planom ita, Mare Silvia. Diyak pa'y amo, Mare. Diyak makapagpanunot anay mag. Aging gaita. Diyak maaklon ti kaawanan ti kakaiso ng anak ko. Amo ka na sakit para kan ka tinapasamak. Ngam patib karam ti pakinakam mo, Mare. Diyak ang muno kasano amang rugi akmanan. Aywan, agsapsapol iti dishwasher ti gayem ko. Amang ano kaya't mo tagaplay ijay? Sa anak pa'y anak kasagana nga agtrabaho, Mare. May mayat mutlaeng, no adda pa ka kumikumam. Tapno saan ka amaburyong dito'y balay mo. O anya, kaya't mo tawagak di gayem ko? Ala, sikat ti makaam mo, Eden. Diyos ko, adtoyak ita dito'y simbahan. Tapno umay agdayaw, kanagkid daw iti pamakawan mo kanya. Gapo iti nagpasulak, iti kalabas. Pakawanan na ko, Diyos ko. Gapo iti panakikamalalak. Kan iti kinalastog ko, iti kalabas. Ikarik adya kun ulitan da ijay ngayon aramid ko. Kat agbababawi akon. Kat agyamanak. Tainik kanak pa'y iti gundaway ko ngagbalbaliw. Daiting arod ti dawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Rumara kundi ti simbahan. Adumat latagayam ti umay agkararag dito iti kastoy nga oras. Aguray ka. Tinaka-wheelchair iti ruwar ti simbahan. Kasla mairupa ka. Silvia, kumusta ka na? Lauro, kunagtupay kat asika. Naka-wheelchair ka matan. Wen, tanakapsut akon. Manipod na atake. Anya, Imay kakadimet nagkararag. Wan, Lauro. Imay kamet nagkidaw iti pamakawan iti Apo akas kanyak. Wan, Lauro. Agpadata. Kanayon nak nga umay dito simbahan. Kanuray na daki di balay. Kanayon di pa nagkidaw ko iti pamakawan ti Diyos. Gapu iti nagbasulak iti kalabas. Wan, Lauro. Kat agyaman ta iti Diyos. Tainik ka na tapay iti gundaway tangag balbaliw. Kat asino nga ro ti katnuam. Jaya pukok. Isu timang koy-kuyog kanyak. Nakapsut mo tanda asawak. Isu nga dalaang mati di balay. Sige nga rod, Lauro. Panawan ka na.
Pagyamanak mat, ti aduan ay tultulong mo kanyak, iti kalabas. No pa'y basol day dyan nga inaramit ta. Pagyamanak latta dagiti na itultulong mo kada kami, nga agina.